irekitzea eta korporazio izatearen sentimenduan sakontzen. 2018ko urtetik nik nabarmenduko nuke endegun lana gure balioak azaltzeko eta gizarteari esateko, eta erakusteko. Horren artean lurralderi lotura daukaguna, enpleguari lotuta daukaguna, guk enplegua nahi dugu sortu eta enplegu kalitatezkoa, gero bebai daukagu aberastasuna, nola banatzen dugun, dirua irabazi, baina dirua banatu gizarteari, daukagun konpromisoa gizartearekin, gizarte garapenarekin, eta orokorrian elkarlanian aritzen garila eta pertsona erdian jartzen dugu. Gureko neuke azpimarratu ero nabarmendu iraian izango da ekitaldi kultural bat, dala Humanitea Music, lotzen gaituena gure balore horrekin, eta uste duguna injartu egingo dauena, bai gure arteko sentimentu hori, eta baita ere plazaratuko dugula sentimentu hori gure gizarteko hainbat bastarrekin. Está en los jóvenes y les tenemos que ilusionar con nuestro proyecto y también con nuestro modelo cooperativo. Preparémonos para adecuarnos al futuro tanto de manera individual como colectiva y contribuyamos a crear ese futuro. No olvidemos que juntos, si todos y cada uno cumplimos, no solo somos más, seremos mejores, mucho mejores. Eskerrik asko.